Fisho muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho mudukurikira amuherereye. Munyemerere aya makuru tuyahere hano mu Rwanda aho ku nkuru igira iti Minisitiri w'Intebe Ngirente yirukanye abayobozi bane. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente yategetse ko abayobozi bane bakoraga mu nzego zitandukanye za leta birukanwa nk'uko bigaragara mu igazeti ya leta yasohotse ku wa gatatu tariki ya 13 Ugushyingo 2024. Ni icyemezo cyo kwirukana aba bayobozi cyaje gikurikira ubusabe bwo kubirukana bwatanzwe na Minisiteri y'Abakozi ba Leta n'Umurimo mbere yo guhabwa umugisha n'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 23 Kanama 2024. Abirukanwe barimo Narcisse Dushimirimana wari usanzwe ari umuyobozi w'ishami rishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko n'ubugenzuzi bwa mine mu kigo gishinzwe guteza imbere mu rwego rw'igihugu rushinzwe mine, peteroli ndetse na gaze RMB mu magambo y'impine, na Spiridiyo Nshimiyimana wari umuyobozi ushinzwe kubungabunga amashyamba mu kigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba RFA mu magambo y'impine. Abandi ni Jerime Musonera wari umukozi mu biro bya Minisitiri w'Intebe ndetse na Jean Pierre Rudatinya wari umuyobozi w'ishami rishinzwe kubungabunga amashyamba mu kigo cy'igihugu cy'amashyamba. Abashinzwe gushyira mu bikorwa iteka ryirukana bariya bayobozi rigomba gushyirwa mu bikorwa n'abarimo Minisitiri w'Abakozi ba Leta n'Umurimo ndetse n'uw'Imari n'uw'igenamigambi. Minisitiri w'Intebe kandi muri iri teka yemeye ubwegure bwa Thierry Watrin wari umujyanama mu bya tekinike w'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri n'igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari. Dr Corneille Kiri Nihabose wari ushinzwe serivisi z'ubuvuzi muri Minisiteri y'Ubuzima na Dorine Mutesi wari umuyobozi ushinzwe imiyoborere n'imari mu ishami rishinzwe iperereza ku mari mu Rwanda. Ni amakuru y'Imena Official ugikurikiye, nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho muri kutwumvira amuherereye. Munyemerere dukomeze n'aya makuru tunyarukire muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho ibintu bikomeje kudogera cyane. Abanyamakuru 13 bahungiye i Goma bamaze guhohoterwa mu cyumweru kimwe. Abanyamakuru 13 bahunze imirwano mu bice byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamaze kwibasirwa n'ibitero by'ubugizi bwa nabi mu gihe cy'icyumweru kimwe. Iyi mibare yashyizwe ahagaragara n'ihuriro ry'abanyamakuru bahunze intambara rizwi nka Synergie des journalistes déplacés rivuga ko bane mu banyamakuru barakomeretse bajyanwa mu bigo nderabuzima, abandi bahitamo kuva mu mujyi wa Goma kubera guterwa ubwoba n'abantu batazwi. Ibi byatangajwe nyuma y'uko hari abanyamakuru 3 bahunze bamaze guhohoterwa ubwo barimo bava mu kazi kabo. Justin Bizimana uyobora iryo huriro ry'abanyamakuru ubu bacumbikiwe mu mujyi wa Goma avuga ko abo banyamakuru bakubiswe nyuma yo bakwa ibikoresho byabo birimo kamera n'ibyuma bifata amajwi. Umwe muri abo ni Pasia Cyuzuzo Ngorora ukorera radiyo y'abaturage Umoja yari isanzwe ikorera mu gace ka Ngugu ni muri teritwari ya Masisi nk'uko iyi nkuru dukesha ikinyamakuru VOA ibivuga. Uyu arasaba abayobozi gukaza ingamba z'umutekano ndetse n'abagenzi be bahunze. Benshi muri aba banyamakuru bahunze imirwano baturutse muri Masisi, Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ubwo mirwano yari ikaze hagati y'ingabo za leta n'imitwe ishyigikiwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23. Bavuga ko baterwa ubwoba n'abantu batandukanye batazwi igihe cyose batanze amakuru mu bibera ku nkambi z'impunzi zitandukanye zo mu mujyi wa Goma na teritwari ya Nyiragongo. Bavuga kandi ko baterwa impungenge no kubona ntacyo inzego za leta zikora kugira ngo ababagirira nabi birukanwe muri kiriya gihugu. Ku rundi ruhande ishyirahamwe rirengera uburenganzira bw'abanyamakuru Journaliste en danger
ryatangaje ko abanyamakuru bahunze bahura n'ihohoterwa biyongera ku bandi 8 basanzwe bakorera mu mujyi wa Goma bakorewe ihohoterwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10. Ni Imena Official, turacyari mu makuru agezweho, mukande subscribe hanyuma tujye tubana ku makuru agezweho. Reka dukomeze n'izindi nkuru zigezweho, twerekeze muri Cabo Delgado, aho rwose inkuru irimo irava atari nziza cyane. Ni inkuru ifite umutwe ugira uti Cabo Delgado, inzara yatumye abasirikare bari baroherejwe guhashya ibyihebe batoroka. Amakuru aturuka mu gihugu cya Mozambique aravuga ko abasirikare b'iki gihugu bari baroherejwe guhashya ibyihebe mu turere tw'intara ya Cabo Delgado bataye irindiro byabo barahunga kubera inzara. Abataye ibirindiro byabo nk'uko ikinyamakuru Karita kibivuga ni abari boherejwe mu turere twa Maconjo ndetse na Makumiya. Abaturage bo muri turiya turere babwiye ikinyamakuru Karita ko abasirikare bavuganye nabo bababwiye ko bari bamaze iminsi myinshi barwana n'ibyihebe mu gace ka Quintierrajo, gusa bakavuga ko bari mu byago byo gupfa batishwe n'amasasu y'umwanzi, kuko ahubwo inzara ariyo ishobora kubica. Umwe mu bahaye amakuru kiriya gitangazamakuru yagize ati bavuze ko bamaze igihe bagorwa no kubona ibyo kurya bitandukanye n'abasirikare bagenzi babo bo mu Rwanda. Uyu yakomeje agira ati abenshi muri bo bageze mu giturage cyo muri Mokomiya hagati yo kuwa mbere no kuwa kabiri, basiga imbunda zabo mu kigo cya gisirikare hanyuma bata akazi kabo. Barimo baratakaza ubuzima kandi benshi bafashe icyemezo cyo guta misiyo yabo. Amakuru avuga ko abenshi mu basirikare bari mu gihugu bari mu gihunga kubera inzara iri abiganjemo abari bamaze igihe gito boherejwe i Cabo Delgado nyuma yo kuva ku ikosi muri Mutarama uyu mwaka. Abasirikare ba Mozambique baravuga ko bari guhunga mu gihe raporo y'igisirikare cy'igihugu giheruka gusohora yerekana ko muri Nzeri cyari kimaze gukoresha 82.8% by'amafaranga y'ingengo y'imari cyagombaga gukoresha muri uyu mwaka wa 2024. Turacyari hano ku Imena Official, reka tujye kuri ino nkuru ari nayo dusorezaho amakuru yacu twabateguriye uyu munsi. Ni inkuru itari nziza cyane, aho isohotse mu kanya katambutse igira iti Igitega habonetse umurambo w'umugore w'imyaka 57 hakekwa umugabo we kuba yamwishe. Umurambo wa Gloriose Ruranditse w'imyaka 57 wabonetse kuwa kabiri tariki ya 12 Ugushyingo 2024 mu Mferege. Ibyo byabereye mu mudugudu wa Muremera, ni mu murenge wa Giheta, ni mu ntara ya Gitega mu gihugu cy'u Burundi. Umugabo we ukekwa bwa mbere yatawe muri yombi n'abapolisi nk'uko abatangabuhamya babivuze. Umurambo wari uri mu kidendezi cy'amaraso menshi, ni amakuru yemezwa n'ubuyobozi bwa polisi yo muri ako gace. Uburyo uwo mugore yapfuyemo ntiburamenyekana kuko biracyateye urujijo nk'uko polisi ibitangaza. Umugabo witabye Imana yafashwe, ubu afungiye kuri sitasiyo ya polisi mu mujyi muri sitasiyo ya polisi mu mujyi. Polisi ya Giheta ivuga ko hakozwe dosiye yo koherezwa mu rukiko. Munyemerere dusoreze ahangaha aya makuru, ariko mbere yuko tuva muri studio reka tubabwire ati mukande subscribe mwese, hanyuma tujye tubana mu biganiro tugenda tubagezaho, by'umwihariko ibiganiro bigaruka ku makuru abagenda avugwa hirya no hino, yaba hano mu Rwanda yaba ndetse no hano mu karere u Rwanda ruherereyemo. Ubwo rero mukomeze mugubwe neza cyane. Ushobora no gusharinga ibiganiro byacu ukabisharinga kuri platform zose, yaba Facebook yaba na Twitter ndetse na Instagram, kugira ngo n'abandi bajye babasha kumenya amakuru agezweho kano kanya. Mushobora no kujya mukareba izindi nkuru tuba twaragiye tubagezaho, inkuru ziba zitandukanye, twizera ko zigenda zibanogera mukagenda munyurwa n'ibyo tubagezaho. Ushobora kujya muri commentaire ugatanga igitekerezo cyawe, hanyuma
ukavuga uburyo ubyumva, ukatubwira icyo twahinduraho igitekerezo cyangwa se inyunganizi. Reka mvuga ngo mukomeze mugire ibihe byiza cyane.